Aner malakan yam biya kamal kan online TV channel. Dener me der wakaya. En walle shanka bangwan kapay dich ron kinan dang rawi jen dang rawi dich. Bana jaw me bana jalinkel ka Nuer online TV channel. Mi jiram jidit kan kono railer kaman banlat ka jen gwasame gori jen wojen der subscribe ka de notification bell der jetwain. Ko mete ka ler mi shibere jashwa mala shibakaji bana jaw me bana jaling. Aler bana linge ban jaling ka yaw te kroy mi chalat gwasame mo gor no banwa ka yakel. Ano ko kene diala kontilat ka gwasame ka kwikwin gwini ki ka kwikwin kware gorjen wo dene mandan chalat den jangat yaw jen wut morle ki wut jaba yaw jen kwar mi cha kwan men kulat gwasame kenyam jen nene lara jen we kacha ka kwikwin kware e ba jalat ka dong cha jabalat ajane tog lat ken ne dial ke kwikwin kware mi ba jalat wala cha jabalat ki yaw churaj mo cha jokwen yaw jen kware rode Deputy of Information Communication Technology and Postal Service Shola ne dial ka kwikwin gwini men ben go de lo ne dial derete chunga ko de jalat en queen kware ajana te ka telat ke ka dong chicken biato du no de ne dial mi chi cherken lat gwaskel de queen gwin na mon de jalat ajana mi shiran che ta ka bang lo ram kel kanedin kon tin ba kwan ala kwar ajana mi chi ta ka opportunity alo bi participate ke brochung ajana dara gwan wo jin diro jakara mi mo ba ngeda na ko mogwa ko ba na ba ko but ka mogwa ajane nyok ba chagwan wo ba na ba ka jaga dwal ki bana dwal ka kwikwin kware eno kwan ka kware jana gwalong ko na me nonge siang mogwa modong chikor che de la to ka ja jenne dial ka so Sudan kono ba kwar ba ka kwan ade kan kware gwana jen de kana yalaka ke de kana kwan kalon mugwa anjana nga jen go la politician lagan kaini akach gwa sanda ne latka campaign beginning one begin to confuse needing contin ba ko kulo kwan do no tok la we joja yoko kore ajene chana ram gwa ne chana imenen ramadan dong de tin go de mandana chalat ki pormiz chalalet men chalat dong dare jalat ka gwade ko dong bu goran ko dong fozaji kebe ji ka bom eno kwanya run ngode bu wi banyo luch re rolka so jene chana tin kone lat ko rin chana ka gwich angab mrong ko de ja kwany ka ngam rong ko de latin content gorge de lat re wich ka so Sudan dere ka lonka lene ajane nyok ba en queen gwini be yik te ka pare be yik te ka loar ko gwa be queen en queen ka kwar cha na be captain ka cha queen cha je be yar eno ba na kep ko bom men ram lu ko ba bi kep ko bom no jin ku je threat eno chung ne ka kel yaw ajane mo chimu gwa ajane ala false promise roine kaisni ano bana malat kwanya ka jana tan balonga lenne ajane shima ta ka chong ajane ne ideality ne tila ji South Sudan gor kano de tok de jeling cha de goro de ka lat kach yaw jen la roja me gwad mi chewe dolten ke cha cholten gwadul ka mishari alaka ji media authority kana national communication authority mulat ka pin anenten kontin lat ka queen gwine ki queen kwar shirme chalar makwe jani ba queen kwar ba jalat ngai kono no makwe kwan kaya
wudu ma bom shala yaw donga jero changa ne mo boray ka kuin kware ano ko chaga jogo no de yen ke de ne kun chet ko morlende ka chong de ka self ke mi yadi de kana kunyeka ajen do bdan mo ke je position dit ko ngeke no morle pekelpo me de pemudi mi chigan kwany dong de kan kir de kan jaka japat ko ala main point ka ka ne ideality go bu kir mi yadi be patam do dien aduno ngeke na go anu public she fed up ke che kind and kon lat ke kuma kir mi yadi chaka ngach lakin ala no ba kwingwin ba jalat be kana nyok ko yut kana nyam ba kwingwin lat be kana yut nyam so antama let can campaign mitna ko rentama kone de konen ngai kana go anu la challenge ka kanware ano mun waru te chikan kwen che tama riune to wan ga so Sudan ji ko tarea shika fed up ke kuma kir mi yadi ma dorten kokin mi jak kir mi yadi ko chebe pa da chang kwen gaja but gora na ne ti de ra ka kwide che kai yaw ko bene ka baga la dor ko yaw ngam de jeling Nuer cannot listen to this guy ji ko tra cannot listen to him ko ngai kene ne ti lat kene kaine lat kene lor lat kene ti shat work so but yours ka ke kir mi yadi ken so Sudan ken ne chong ka queen kware o ba voting ba jalat general election ngora kan lat general election e shalat e shenge dan lat independence ke 2011 national poll gwade dan sharial ke de lat ke je December 2024 la pai wero ron kin dangro ngwan dino charge passport e kirma yadit ano kan bongon kan tuk permanent constitution kan tuk ana kan unify force ngora kan latlet ka ken account look en kirma yadi no de lat ko de queen kwade lat ko kin ngai jen go chebe pat but right now chikir je te ka dombo pat ka je ko chaweche je yar already agenda la lat ke run be queen kwar be yoten lugje wala nokke benide kon tere iki juba la janken bugo chu participated we tad bugo deten be baraten be kan morle bugo deten so the rest of the community ba gakrar ko they don't care so in queen balabang tele mo gambe deten message yaw jane ne diala ka chalet kach ka ne dialet loken ko ba queen kware ba la ka do mo go mitike free and fair election mishiwo ba nat ba ka misleten ba promise ni to bang ke yanma bang no han mo wan ya kwar bana makana mbaka lat ka jeno tele mi chum lat no wal changa kel so you are trying ko be not be confused and don't be realika but teleja ajani ka chalet wich amgui konta ya dane shamal cha tangi je 2018 la peace agreement ni chalat kam kirmi yadit kane dakri macha ramulugo no ba mal ba la tekir kan dakri macha kan jamalugo no de mal de janat no kire jen la delay man jen la yana nen ngamay ko makolo la rajano tele chang makana chine ray ke dakri macha gaje dakri macha la ka rage la kan jongje eno jen ku saranda ko annonce ni jen go legit president e kira ba pada kelio ba jawoch lo kebana ka bom ko tele power mena dien ngore ngara mena la power be dol gwat kel already intama jimnen kone de kelo la de gwa kel ide indial kelo ya liskake jen use a bot and kid ala tool mi yare ding ke jam jen nene yen tama sspdf nak bot ka tele ka kwan ne content chin mo ken ka kwan e kum Uganda de jamisha ni hono shaka wa gor ke yuti 36.1 billion Uganda shilling ka tadin rewe ka Sudan ka yoto wa kan ne European ci jikum Uganda ci ga dolten ano ku kala shengde kan Uganda ne rewe ka Sudan ka tele logistic ke kwanda la cham ke dine tele ka so mu yene me ala kwak Sudan dial kama ka ji Uganda ku dine ten ku la SSPD ku kala chuch
ko gandi Uganda wukan gang na kuma kirma yadit kir shtaram dere ja so gani shal ka SSPDM nuti ajana kwala ro kan ke purely jang ke jang chike chidor ko ken yikaneten so wuda mem shal ke yawe ajane ka ja chalat ke kuin kware so ngai jan go kuin kware chaja bulat kum wajalat bayika in favor of government dung kirma yadit so by rest of the people ba ka yu gagrar ko ngai kana gwano kirma yadit everybody che fed up ke je chaja lok ka tin kono leda mana nyoje ko mudien biata mal